Так, туғандар тыныштық сақтап тұрауыз. Так, урматтуу ата-энелер. Ушул мугалимдер ушул экзамен алат деп атканда акча жейт деген сөзүңөрдү качан токтотосуңар? Ушул сөзүңөрдөн тажа бүттүк биз мугалимдер. Мугалим болгубуз келбей калды. Же алып атканыбызды көрүп каласыңарбы бир жерлерден? Билбейм да ошо мугалимдер акча жейт дейт. Өзү балдарыңардан көрбөйсүңөр. Балдарыңар туура эмес экзамен тапшырышат. Туура эмес экзамен тапшырышат да анан кийин акча беришет. Ушул мынакей мен кайсы сабактан экзамен тапшырарынан билбейт студенттер. Мына аудитория толтура айланып нары чуркап жүрүшөт, бери чуркап жүрүшөт, университетти толтуруп студент. Бири дагы таппай жүрүшөт, кайсы сабактан кимиси экзамен тапшырарын билбей. Мына Boldu, uşunusunda ötkörse boldu, okumaysın bana, bas. Assalamu alaikum. Geliniz. Anda balam, жақсы var, tınçsın mı? Geliniz. Bana çıkarttın. Tınç. Oh iyi. Zorga çarçadım balam. Hazır çarçaştan kıyım bolup kaldı. Жақсы бала çıkarttın işte. Жақсы, рахмат, жақсы. Рахмат. Tamam bu. Aman, Құдай разы. Жақсы, o men Құдай тынçlığıma açıp versin bana. Ата қысқарақ. Ömürler uzun bol. Ата Bari oka tengeri bol. бақыттылы болсын. Olsun o. Жақсы balam. Жақсы, Құдайға шүкір, рахмат. Bu balam silerde okuydu. Egzamin tapşıradı, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Egzamin tapşırganı geledi, ötpey kaldım, kulap kaldım da öyle aparat. Uşulu ulan egzamin tapşırgan zaten ulan birden torpok satam. Uşulu egzamini başlasıyla birden torpok satam. Uşun egzamini sayın torpok satıp oturup uydu. Uşundan başka torpok kalmadı. Eme Ақсақал, бұл балаңызды мен жақсы таныйм мен. Жылда келіп тапшырып келеді. Қаншасынан бері оқытса танымай. Ем бұл бала экзаменді... Şu balanın egzamini bitirip birden diploma alıp verip koyun dep. Atayın egzamin tapşırsam öyle kulatıp koyudat degenden koy özüm koşu varayın dep, özüm koşu dayardanışıp atayımın endip kaymak mayımı, nambor soğumu, kımızlarman beri salıp alıp. Ата. Айтпай тұрсаңыз аны. Ой, аз экзаменден өткізбей қойса берішке тұра келді. Құрытмайды айтпай тұрайын. Айтпаң. Çuçuktun ne kılayın? Аны деле айтпаң. Uğuzbay bilgizbey Ой, тұрайın. билгизбей тұрың ғой. Anan o şeyde egzaminin koşa tapşırışıp koyun dep, görüp koyun dep. Balam menen çoğu atay sumkaga giyim geçelerini salıp alıp gelgen balam. Жақсы, Ақсақал, жақсы. Bu şahırdağıların erkeğinde, ayalında, geçinde, jatarda halat giyettirip oysun araba. Anan yaşım 70'ten aşkanda halat çıkıp kalav, çıkmaya kalav bana dep, göynök menen lazımdı salıp aldım şuğa. Жақсы, Ақсақал, жақсы. Halat giyip olmadan tuğra emes, bir öcardım mangdayında oturup kalsan, ömür boyu lakap olup palançağa mokşabay, tüz oturçu dep yürsene lan giyin. O setpesin dep göynök şimdi sağla gelgenmiş. Жақсы, Ақсақал, жақсы. Ем атайын айылдан келіпсіз да баланы экзамен тапшырышып қойды. Balanın göңülü dep gelesin de. Жақсы. Эми мынакей, бул мына бала, мына атаң атайын айылдан келип тур. Мына азыр атаңын көзүнчө атаң экөө сенден экзамен алып көрөбүз. Макулбу? Жоқ. Атаң экөөбүз дейсиз да, биз атам экөөбүз тапшырайлы деп келдик. Biz ekөөбүz тапшыралы деп келдик. Çoğu dayardandык oturup alıp. Кара отурду, мен кандай даярданат экен деп. Ооба. Экөөңөр мага чогуу тапшырасыңар. Мейли, кантсе дагы көрүп турат да, эми Ақсақал өзү көрүп турат да. Азыр баштайбыз. Так, даярсыңбы? Даярмын. Экзамен тапшырганга даярсың? Баштайлаймынбы? Башта. Ата, кең. Өзі бұл қырғыз тіл адабияты екіге бөлінеді да? Ана Ақсақал, мына. Көрдіңіз бе? Балаңыз чу дегенде эле биринчи эле эрге кыйшык отурду. Неге? Мен бул кыргыз тил адабиятын түшүнбөйм мен. Aynen.
Til adabiyatı düşünmesen anda bundan kançı egzamin alasın. Bul ötmeyle özün ötmeye etsindan da. Жоқ ақсақал, мен бұл сабақтан экзамен тапшырбаймын, албаймын да. Ha sen kays? Em tapşırıp atkanda beri alıver de berip atkanda. Жоқ, эми. Elder berip alıp albay жүрөт ama. Жоқ, Berip koyun dese olbay жинди го muну. Жоқ, эми ақсақал, мен алсам алып қоярым, просто мен түшүнбөйм да бұл сабақты. Мен физикадан экзамен алам да. Ha sen fizikadan ne? Жылда келип, мұныңыз қырғыз тілі адабиятынан тапшырып. Atayı dayardanıp geldi alıp koyuversen. Senin orduna belki til adabiyattan alıp koyar, boldu. Aç olkan yerde almaştır olasın ekon. Bir yerde işte etikesine. Maqul, meyli, bilgen жериме чейин аракет кылып көрөйүн. Айта бер, болуптур, мейли. Ушул аксакалдын айта бер. Kırgız dil adabiyatı ikiye bölünüp da. Ben hazır Kırgız dil adabiyatından Çıngiz Aytmatov'un bir çıkarmasını ayıp verem. Mınake. Bir çıkarma. Bir çıkarması. İyi. Kıska. Kıska. Düşen. Düşön. Düşen. Şimdi. Ağay bul düşen erkek bolgan. Aylan ay, men düşön degen ayaldı eş жерден көрө элекмин. Hazır köp nerseni görsen bolat. Düşen degen ayallar dele çıkıp kalat. Жо эми Şöyle erkek bolğanda bu erkek bol. Sen bile hazır liboy nerseni gütsen bolat buna zamanda. O da. Eme kızdın giygen erkekti görsen bolatan keyin. Düşen erkek bolğan. Düşen erkek bolgan da. Bul düşen sizge okşap ele jakşınakay bir aylığa mugalim bolup kelgen. Mugalim bolup kelет. Mugalim bolup kelip bir jakşınakay iştep atkан жеринен düşöndü согушка алып кетет. Bul düşen согушта. Koy otursan. Düşön soğuşka barbasa gerek. Niye var baytam mı? Jo barbagan da. Erkin var soğuşka jönüp atsa kalıp kalmak böyle. Erkek daldılar. O da Var mı asırkının baldarı değilsin mi? Armiya karşı saymenen kaçkıday. Bargan. Bargan da patriot bolgan. Bargan ata. Anam bul düşen soğuşta soğuşup жүрүп, düşenge ok diyer. Ok tiygende dağı sol butuna. Tiyet joң, qaysı butuna tiyediler ata? Ya. Oң butuna tiye öyle. Ya bola özdele bilbetken oң jağı dap koyar. Düşönge ok dağı tiyebi. Oң butuna ok tiyer. Oң butuna. Anan keyin düşende aylık alıp gelip darılaydı. Darılap kayra soğuşka jönötöbüz degende düşen aytar. Maga uşul oğunlar jet deydi. Oldu deydi, maga jet aşıkça uşul oğunlar deydi. Degende soğuşka barbasan barba dep durup düşöndü tılga jönötöt. Düşöndü mü? Ova. Ya tılda köp jürdü bola. Ha? Köp jürdü tılda. Düşen tılda jürüp düşen tılda iştep jürüp oşol jerde Jamila menen tanışat. Düşen mi? Emine çocuğusun anam men be. Jamila menen düşön tanışabı. Emine'ye tanışmaydı. Aldığına ısık canda. Ama ömür boyu calık ötmek böyle. Kızık neme gel bu? Tanışıp düşen Jamila'nı alam deydi. Buna? Düşön de. Alam degende düşöndün atası alıp berбей koyat ata. Düşöndün atası alıp berбей koyat. Men sağa bul gelindi alıp berбейм deydi. Men sağa başka kız alıp berem deydi ha. Anaka. Neme Jamila öyden kayında büröge tiyi vacıraşıp etken gelin hele da. İyi. Anan kız alıp berem degen akşaytqa deydi. Birak jakşı kız hele. Jakşı kız boç. Oşondan kalgan janağı. At kalmaş kız konan bardağı, kız kalmaş kız juwan bar degen söz oşondan kalgan. Bakalla kaptır oldu da iyi. Anan keyin düşen aytat, alıp berбейм degende atasına aytat. Alıp berбесеңиз, alıp berбейм deydi dağı, düşen menen Jamila kaçat. Ana. Kayaka? Rossiyaga da. Rossiyaga? Oşaqa kaça öyle? Rossiyaga emas, Qayqa kaçat ele? Issık Gölge. Ha, ıskı. Neme? Rossiyaga kaçayın dese,
Düşen çorun ispisaka düşüp kalıptır da. Ana airporttan ötkörmeye koyup anan kölge kaçıp barışat. Ana kölge alıp barıp koydum, ayda veremem. Anam? Anam bular ıssık gölge kaçat. Issık gölge barıp oşol жерден bular ahkemeni görüp kalat. Ana. Ahkemeni görüp kalıp Düşen kıykırat. Ahkeme dep kıykırıp Düşen menen Jamila ahkemenin üstüne çıkıp alışıp ekoy çalkalap. Düşen nastan taşta koyar. Ketip atsale asmandan yerte gelgen turnalar uçup ötüp ketet. O ana. Anan keyin bular ıssık göldün narkı özüne art düşet. Tüşü bile oşol жерден İsmail mene betme bet jolgat. İsmail da koşakta eken. İsmail'e moşamalı oşakta pansionat istep жүрgön bolupşum. Tirilik de anan. Bala akıra bağış gerek mi? Oşakta жүрgön bolot. Anan keyin İsmail menen jolgup tursale bulardı kaydan jaydan ele bir kezde deniz boylop жүрgön alada öttөр kolayt. Gölde mi? Gölde deniz boylap жүрgön Kolayt ha? kolay mı? Neme? Bilmem ben o şerine gelgende atka çöp salgan çıkıp kettim eleşke. Koladı o. Siz az alada öttör gelet dedin, çip ettiniz o. Bilmem ben eşten girsem kaçıp ketip açıkan eken de. Miden kaçtı eken dedim öyle görsen. Alada öt kuğan eken de. Alada öttör kuğanda alada öttör kuğanda İsmail menen Jamila kaçat. Kaçıp keteveret, kaçıp keteveret, kaçıp ket... Düşen kayakta kaldı. Ya. Düşen. Ben ahkemede bir gördüm bile şu oyuncu görmedim. Hayır. Özü Düşen ahkemeden düştüğüyle. Bilmem İsmail'e bir uçuraş süleştirganın görgüm. Sen gör... Ha çok. Karap, narcak berzak Yeke karap. bir süleştirgan. Anam kayaka ketip kalat onda. Bu düşenen bize de turbalan bala da kıstalak. Yeke uçuraştırganın narak öte koysam, narcakta Boston menen Bazarbay içip attır da. Geldin de Bazarbay mağa satan o şerde kayıvermeye karmı alıp. Ni çay, ni padov, ne vada oturdu o şerde. Kayaka getip kaldın daha bir peste. Şu kemen aylanıp karaya koysan narcak berzaktan çıkat da. Çok keme geldi ha? İyi. Düştü. Alada öttör kolaganda. Koladı. Düşen menen Jamila Düşen menen Jamila kaçat koy. Ha düşen menen Jamile kaçar. İyi, o O şey İsmail öz aksa baldakta жүрse kantip kaçat da koyayım ben. O Düşen menen Jamila kaçat bular. Oo. Bular kaçkanda dağı. Kaçkanda da gül sarattı minip alıp kaçat. Gül sarat menen kaçat. Tanıvaydın gül saratı menen. İyi. At menen kaçıp aratı, o at menen atsan çağıp ketip atıp. Taş çaynardı teveli ola. İyi. Hoppa. Aldına taş çaylar çıkıp anı kan diye moçete veledi ötmeden. Taşlaylar kalk deptir be. Ana karşısına olsa kan değil mi? Ben uşağa gelme şeyden uğulak mı? Uğunen diyen karşıkırdı. Şimdi o? İyi, adamlar ağına kim kovalap gider? Taşlaylar mı? Anan keyin kolap ketip atıp çarçap kalat bular ata. Ava. Anan keyin ne kılavuz dep tursale, te alıstan İlyas gelip atkan bolat maşinası menen. Zilli minip algan. İlyas da koşakta eken. Ем buların bari oşakta жүрse alım nege oyakta olbaydı. Anan keyin İlyas'ın maşinasına çıkıp alıp bular dolongo jarmaşıp ha. Dolondan çıkıp ba İlyas'ın maşinası uan dep kıkandın.
Ey bala. Ey Perevalda 2 saat жүрген болса 2 saat тұрасың. Ван қадыр едіп. Тезірек шығардан ар жаққа. Ақсақал. Ей бала, сен мұндай бұл шығарманы өзің оқығансың ба, же біреуден ұққансың ба? Неге? Оқыдым, Жоқ, оқыған болсаң мен бірдай кітептен көрелекпін да. Уаң деп жазылған жазуны. Бұл қызықты болсын деп көркемдеп айтып беріп атпай бе? Көркемді? Өзің білмегенден ұғы бар да. Тура ақсақал, тура. Айта бер. Анам бұлар епте ошол жерге шығып, ошол жерден Жамиля долондон қанатын қайрып алады. Оппа, Жамиля қайрып қанатын. Бұл қанатты чүмәлдер жығылып қолпорын қайрып алады о жерде. Аял кіші дейм, зилден түшіп атқанда Зилден қайрып. биік машина секіріп атқанда тайып кеткендер может. Болшы мүмкін. Қарап тұрған сөйле сенен бір жолы. Улан тәр. Айта бер балам. О жерде біз болған сіз қақтың. Анан кейін бұлар ошол жерден чоғылат ата. Бардығы чоғылат. Дүйшөн, Исмайыл, Ильяс, Жамиля, Ажар. Ажарын кем? Ажар еме де Жамиляның подружкасы да. Ал қаяқтан келіп қалды? Ошончо еркектің арасында Жамиля жалғыз жүрмек беле. О да. Анан еме Жамиляның Ажарды қарышқылар қолап келіп отқан болады. Өйде жақтан? Алда бірдемеден қачып келеткен болады бечара. Ажарчы тіге Қасымалының қызы. Анан қарышқылар тегеректеп жейіз дегенде Ажарда бірлі тал шеренке қалған болады ата. Анан кейін Ажар айтады, шеренкенің күйгізейін ана деп тұрып, чырс күйбей қойды ата. Анан кейін мұнда не қыларын білмей тұрып, мұнда тұрып, мұндай. Ішенбейді бұл бұған. Ішенбей бе? Неме, дүйшенде зажигалка жоқ ба кен? Зажигалка берді ме? Ұрып қой, Дүйшен зажигалка береді Исмайылға. Ой, айлады. Жоқ дегенде бияғын кісіне чындыққа жақындаштырып көркемдесең бұл ой. Ошол малда зажигалка қаяқта саға? Дүйшен соғыштан ала келді да ме? Соғышта кім бермеген аға? Германияда машинаны кім беру да сілерге? О да. Ошондо эле. Силер машина алып келе аласыңар, ошо мынча зажигалканы алып келе албай ошо. Ал бирок анан арасында жанбай коет ата. Ошентип буларды карышкылар тутуп жеп коет. Ошентип бардыгы өлүп калат. Мына ана чыгарма. Ошол окуянын бардыгын Айтматов ташка бекинип алып жазып жүргөн болот аркасынан. Айтматов да ошекте болобу? Анан ал көрбөсө кантип жазат, жинди го мынау. Мен сизди кошо жүргөн экен деп атпаймын. Мына көрдүңбү? Молодец. Ушундай баланы экзаменден өткөрбөйсүңөр. Мындай балага сразу эле диплом бериш керек. Бере турган эле болуп калыптыр. Бериш керек. Чыңгыз Айтматовдун не деп айткандан билесиңби? Билем. Не деп айткан? Ошончо Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан сөзүн аягында. Адам болуш аста-аста, африз болуш припаста деп. О, мең менен уруп кал. Ало Айдар Али жетимдин сөзү ал. Айдар Али деген айыштасы бар, иче татаңын озурен, кула күнанысы үйгө кел. Айдар Алинин сөзү ал. Айтматов антип айткан эмес. Кантип айткан? Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткан. Ана. Мына Мына ушул жеринен жактап алсаң, сонун бол. Мына молодец, мына талант. Караңызчы аксакал, талантты. Мына Чыңгыздын өмүр бойку жазган 5-6 чыгармасын бир кылып туруп эле 5 минутта айтып койду. Дыр деп. Молодец. Мындай балага диплом бербесең болбойт балам. Бериш керек экен диплом. Кызынын бересиңби, көгүн бер. Буга чыбыр болсо деле боло берет балам. Жүрүңүз аксакал, мен адабиятчы менен сүйлөшөйүн. İlyas İmanaliyev. Qanday razı qol çağlarman. Pınarıq Qurbanaliyev ағалыз. Rahmat. Келіңіздер эме, урматтуу коноктор, көңүлүңүздөрдү Кырга Буралыдагы азыр сахнага чакыра турган энебиз. Негизи мен концертинде ушундай жандуу үн менен ырдаган жигиттерди, аккордеон менен ырдаган жигиттерди
көбірек шақырам. Мен өзім дағы аккордеон менен ырдалган ырларды жакшы көрөм, эски ырларды. Ошон үчүн мен алдыңыздарга бүгүн концертимен коногу сиздер бир жакшылап кол чайып койсоңуздар. Жаш, таланттуу, ырчы, обончу жигитибиз Кудай буйрса 9 декабрда ошол инебиздин чыгармачылык кечесин өткөрүүгө даярданып атабыз. Азыр менин иним алдыңыздарга Равшан Момуновду кол чайлар менен чакырып койгонбуздар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү концертибизге келген коноктор. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, көңүлдүү маанай каалап, Тынар акебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктап, сиздер үчүн эски ырларды эске салып, обончу аткаруучу Жолдошбек Мамажановдун Ак бата аттуурун аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Мен үшін ұйық нәрсе ғой ақ бата. Қылымдарды келе жатқан қарытып, неге болбой жақсы салттың ой сақтаса. Қарап тұрсаң ақсақалды адамды, су құйғанда алқап сенің ой балаңды. Өмірлі бол, талайлы бол, садаға елулы бол деген сөзің ей жаманды. Жемырқай көз жарғанда жаңыдан, ата-енесі бата тілей той барынан. Несі жаман келген елдер деп тұрса, өмірлі бол, жүзгі жашаң ой қарыған. Бақыт тілеп, талай тілеп, бақ тілеп, ел ұлы бол деген қандай ой жақсы кет. Бұл тілектер адалды қачақыру тілеп жатқан адамдарға ой ақ тілек. Бұл тілектер дилдердегі тазалық, ошондуктан карылардан ой баталы. Кандай сонун болор эле деп ойлойм, кала берсе келдим улуң ой.